Advijanat. U Advijantu imamo čuda običajev. Svaki od vas pozna advijantski vijenac i adventski kalendar. Ali ki od vas zna ča se djela na dan Svjate Barbare? Svjata Barbara se svečuje 4. decembra. Njoj na čast stavimo črišnjevu grančicu u vodu i se ufamo da će procvast do Božić. A ča se djela na dan Svjate Lucije? Svjatu Luciju svečujemo 13. decembra. Na ta dan posijemo pšenicu na pladanj. Vrlo ju zaljivamo svaki dan. Pšenica mora stati na teplom mjestu i će visoko narast do Božić. Na Božić onda nažgijamo sviću u sredini pšenice. A da, draga dica, sprobjerajte i vi. Će vam procvast ili proklicat ili narast. Čuda uspjeha!